Biyag ti tao. Sir Eddie, intimplaan kay tigatas mo. Adtoy. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di tala miseta. Jack pa'y ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo? Ha? Oo na. Ala, agtugaw ka, Terry. Amom, sir. Mano abulan nga agtrab-trabaho ak dito'y balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman ak, Terry ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo dahi na, Terry. Amo ka bulbulaan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam? Sir Eddie? Diyak masango dahi ta. Busy akiti trabaho. Diyak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang day jay, sir. Ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapaawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Tas sa anak anataer. Iso nga ro da mabay na nga agar. Taamangan lumabas teta. Tawan ikarkarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbag ka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaw nanak laeng. Awan mangayat kanya kabak nang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabak nang, sir. No siya ka may isa. Saan aday ta ti panghibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kwa na. Gapoy ti day tiyan na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikana kitinamnama. At dalakit di pan nakaikarikan kwa na. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak lata gwapo nga oray saan mat. Dagito iti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagtagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista sandom. Dagaangan ak ngamin, madam. Apay, awan na ing pisa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijay ah. Intad kon kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailot ngamin. Anya. Kat, apay nga rod naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang mo't dito o nagtibalay. Ay, kwa. Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Man nakipyang. Oh. Apaya kasta ti panangkitam kanyak, Terry. Apaya kitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Ala, ingka kidiagluton tamabisin akon. Mangsigang ka iti ikan, ta iso ti kayat ko asidaan. Wan, madam.
no maibaw ing ti imatang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Tere. When sir, tapno mapagserbyan kayo na imbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Tere. Naiduma kang amin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Tere. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo iti na minsan nga aldaw. Nakagata nga iti napinta sa badok. Bagay kumatlang ti ginatang ko ang nighties ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas tatibadong, talaga napintas ka, Terry. As lang arod saan mo abagay tagbali na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagtaer ka. Thank you nga Terry. Ama, kuyugag ni Terry ama pan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yu iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kun ka. Tultulungak lang, mama. Tamang ano din na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaunan, Eddie. Ha, ni mamamat. Tila'y bagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di, mama. Anyat kayat mo asawan? Balasang ni Terry, baruak mat, mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya? Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa? Awan dagas na, mama. Nagagat ni Terry, kan naasikaso, nasingpad. Kunak topay kat, podno ti atap ko, sinulisog na kalakit ni Dayjay Atere. Sige, mama. Baliwan tayo ito tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Terry. Baragsakanak. Ngamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla sa anak ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Terry. Si Kakit Dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri kataklaan. Kat ti pagdanagak. Ang mga no di nakayat ni mamam. Ang mga no agungat no maamuan na tim ay papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apaya kasta tila ngayon nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga mingi babaw ninyo. Sanak mo't anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot ah. Apay, saan anasingpet ni Terry ababaw ninyo? Ay, mama. Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa baling ugali na. Ha? Masiguradok, naturturay to day jay ngam jay kapsat mo. Madanaga na ang mga no anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kasla datang tangsit day jay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami.
Ngam kaslaad dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie mama. Ibagayo tapaliiwan na pa'y anaimbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matan ti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali da. Saan mo't kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pangaasim, tadi kagdardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kong ti ugali na mama. Nagagad. Naasikaso. Kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpet. Mama, Saan ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko? Ngampilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay ikastamot kan ka, Barok. Tsak amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie, nanang. Iso adiyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamita, nobyo kon. Ay ikasta ay Allah, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kari iti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagat, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamerienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayan ti store dito, eh. Isyakon, Barok. Asidaglaang mati store dito, eh. Bayam ani nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kayatan taag na dito'y balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan dito, balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamiso ta ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka nupay anong bag ti ugalit itong galmaysa. Saan mo ta na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo ta nasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talaangan dito'y balayo, Eddie. Ha? Papananta kayo no pumanaw ta dito, eh. Di mo kunaan nga agawit tayo dyan lugaryo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pag naadan ta. Mabalin matkit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kayat ni Terry ti pumanaw, isolaang. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak na ito, eh. Talaga natangkan ti ulom. Kunak met nga amom pay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan ti agin sisingpat lang. Laglagi pa, anak ko. Adon dagiti tao ita analaing ngagpamarang. Awan marami dakong talagang awan pa nagtalak yung kini Terry, mama. Basta siya, napanag nagakti kinasingpet ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatgan ti kayat yo mapasamak. Jak laim pagaraw, agayan ayat kayo magayam kini Terry. Apaw, sana kayat ni mama para kanyak ni Terry. Ayat tinubyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, Lolo. Ay, saus.
Anwam tibak nang no suberbiyada mag. Ugali, tikang runan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaad itibiyag. Nasingbat ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito'y. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo. Tapos nakadwa dito balay apok. Agyaman kami, lolo. Adto yung tigatas yun, lolo. Agyaman ak balasang ko. Saan lagayam anasing po tinobya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dayto alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan relo na. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita apanang kitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yuta masahiyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ni Ede. Ang mga nuwag imong. Saan, lolo? Tamo na matana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alamang nga raw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay, sus. Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu Ay na, nagbayatan. Baka ginawat si bukod ko Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, may turog ko no sabot no kastoy lang. Sige lang, lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu a kwintas, Ede, Tere. Awan mo tantay kwintas ka. Naragrag ka. Nangikan nyo aya, lolo? Diyan ma, ikatanday dyan. Nakasuot latta kanya. Ngam, awan matay. Ala! Amang ano napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Oh, nga ta. Sanak pa'y mga gabaw. Iti kasta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, man, tanay, napatagkan na dahil siya kwintas. Manaw, tigas siya kwintas. Naidumduma. Kaya tiyo, tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagit kaya, balasang kau. Wan, nakaluto ak meten. Iso dalusak dagita kukuyo tani, nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasang ko. Taiturog ko man dito tumba-tumba, tugaw ko. Bayat ti palang dalos mo iti kukok. O sige, lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan, uray ti rilo na, inlalakon. Dinak basta mapabasol da ito Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog akong mga paisa. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, lolo. Ay na, agyaman na ka raw na balasang ko.
Di agawid na kiti lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawid ka? Inton bikat, sa pagtagbiyahe. Noon na eron ako mga awan trabaho, tadwata nga gawid. Madami kami sirik ko no bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay Anda na patag-akarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patag-abanag. Di yung pampanawan ti balay sana nakalak Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamat tulbag ta aparador mo anak ka. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita, anak. Apay nga taban ni pudim tang daide. Kantinobya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, kunak tumot ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngam diyo kayat. Kaya't kung saan anak ko. Narigat ngamin tagpabaso na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngam di tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-ada pimintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mo't una yan. Bimo daw kan bimakad di pa magim anagyan ijay syudad Saan mo't unay? Kumusta? Balasang ka pa'y? Siyak, baruak pa'y. Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta, idi high school ta? Kwa, wana. Jak malipatan day chay, Kenneth. Mabali na rumor ta. Inta mga ni Jaylee. Pagis-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta. Ngam hotel matan dito Kailiw ka ngamin, Terry. Ay, ayatan ka. Ay ayatan kamit nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nangasawa kan, ngam saan pa'y mo't kayam. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga agtrabaho iti syudad, Tapno da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang, aday di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y mo't nga amo? Madama pa'y latipan naka-examen na. Ngamkit di, naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kantong agawid. Ay, saanan? Sayang ti trabahom naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan. Kabailakmat. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid, Awan paggatang ko iti Agustina. O sige, ikan ka, Terry. Adeta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok tayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analukatak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kankwana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak matin nga agawin ni Jay probinsya. Di kan palubusan nga agsubli dya syudad, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti mangget. Ngam, awan kwartata no jakag trabaho, Kenneth. Siyak na ron tagtrabaho. Ni, mabitla nga. Sumbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito Hello? Hello, Terry. Kaano kang agawid? Ay, kwa. Sorry Ngam, di ako nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tilobya. Suruta ka dya balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y day to yan ako. Naala day to iti CCTV ni Lolo Mijay balay na.
Ha? Anya day ta, mama? Buyaam ti aramid jay nobyam. Eh, Ti panang takaw na iti kwarta ni lolom. ha? Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumeng ngamin, asan ang mapagtalkan day jay a babae. Apay ka di nga agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo kun no apay at di mon kaya tagsubli ditoy. Kaputagdan ng iso katang kanyak. Ha? Nga masana na ito ti makagapo, no apay kay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta idarumda ka. Gapo iti pa nagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik dagiti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagbasulam. Manangal lilaw. Nakabalo din ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, mama. No jak impangag ti pang magbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanan nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaid ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibaludak lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko a lalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay karum ati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag, di tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di jabalay. Nalawa ti balay mi. Ang mga no adda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Taumay kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na diti balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka ka di anak ko. Anya ka din dayto nga aramidem. Kastoy lang ang mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko.
nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon, nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day di tatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho, nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo. Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko, nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutem. Panagrup-ro papaylaang day jay ako rason. Kat madlaw asaan mapagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ni David tinakirelasyon. Pakpakawan mo ta. Di uray wawan. Pag nanok kumamot ni David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makam mo gumatangan niya. Sigurado ka ka di? Wan, anak mo tinti pang ibilbilang nga kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami nga aginang, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manen. Sige, mangan tayo nga rudan. At daginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo, nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaed dagita nga agina dito'y balay. Si kalaeng mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na, nanang. Ay, jak mo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaeng. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang, nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo't Anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay. Ay na, idandanagan ka, anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaeng. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ta. Nagaduwa pa ka kumikumak nito'y. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailim ka nga rudan. Kano agpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta tatlo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rason. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Adda si kaswan na, nanang. Ul bodan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti ibagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. Adda lalaki a kasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasin no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray luklukon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Uston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam,
Diyak kayat amasaktan ka iti udi na, anak ko. Agyamanak iti impasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadi matlaeng iti date ta. Una. No, kaya't mo sumurot ka langan kanyak. Sa dino? Pwede dagos ko. Tapno anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka din ay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawak. Iso tinangisina kanyak. Adamit ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga rod, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawus na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagaken ka, anak ko. Si Murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti paraken ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngaman niya tinaramid mo. Binali walam laeng dagita nga ibagaken ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya Corazon. Talo atawan mutan, asi ka tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David ken ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jen Alin. Uray anyat ar-aramidem. Babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. nanang, Masiguradok anapintas to ti masakbayam ken kuana, anak ko. ala, agkapi ka pa'y, David. Agyamanak Jenalin. Italangin timpla na kiti kapek Kasta talaga. Kaya't kati asawan na itang aklonan na kon. Kayat mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang una Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka ngamin na talaga, Jenalin. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglamang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod. Si kamot ng titimakdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilita na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launa anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Agyaman ak unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yokin ni David ita. Agkalay sa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang kadikan ko na. Wen nanang. Nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manugang. Tanasingpot kan nagagat ni David. Narabyan ka manen anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon.
Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot na kanayon. Awan pa yin oras mo kanya. Ako limag kamanto ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka ka rin. Itay pa ya. Nukas tangaro, daging nasarkan ta mangantan. Nabisin ako na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Wala nang, ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot na nga ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo la sarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumatla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yung nagawid? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da di pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to di pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman ako unay nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti pa nagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana ada kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di mat agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawag nanang. Mabitla nga. Hello? Asino day toy? Hello Maray, ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency ta kala si makit ti tiyan na. Kalingatan. O sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, Ikang. Anya? Diyak ka muna niya taramidag. Dakkel ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkel nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka, anak ko. Okay lang ang kanyak day tananang. Panawon mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, Corazon. Napan ko impa-check up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigor nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta. Taggurigor ka nga rod. Di nagsung-basung bata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat na katim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanen ti adu payasaw. Ala,
Ako ko sa maamin na nagamit yo iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong nyo kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay? Dakkel samot tan ti bayadan tayo iti ospital bakit? Binayadan ni Ikang ti Dadduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak lata ko man bakit? Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo da Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran intun madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamot anak ko. Siyak pa'y laeng ti makaam mo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kityanos ba mga asikaso kanyak bakit? Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa kakit nga rod, David. Ang mga nunataymat na nagitimula kay garden. Adda ni manong mga sikaso kadagi jay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama lakay. Tao po! Ni, ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no sino day jay. Korason, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akas tamad ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramid ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Korason. No kaya't mamakita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito Agab-abang iti kabang-ibang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Korason, awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak, gaputan na saya tatao ni David. Kinapudno na, tinulungan nakanang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day tati may parbeng, Korason. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kapkap na kaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David a pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Ta saan da ka binaybayan anak ko. Kat
Awan ti ang mukha papanan mi. Iso ang napanunot mi ti ang subli dito lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-an usak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang. Agnaid kayo iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Biyag. Ti tao. Adda kamot gaya man Joshua Apaw. Sa dino tinagapwam. Day off mo itasan ka day. Dita ka bang iba nga barangay, Lola? Napan ko sinarongkaran ti gayem ko. Agina na kang arudan. Tamangida sarak iti kanam. Agluto ak iti paboritum asidaan. Nagkasata ka talaga tada kahit tinagbali na lolak. Sipod pimusay ni nanang kan nangasawa ni tatang iti sabali. Kat adda kayo amang supsuporta kan mga aywan kanyak. Bana kapag yamyamanak launa iti Diyos. No sana gapo kadag iti sakripisyo yo. Amang ano sa anak-anak katurpos iti kulehyo. Rumbang lang aywanan ka, Apok. Saan ang mabalin, abaybayan ka? Di kayo madanagan, Lola. Tainton nakapsot kayon, kat saan kayo na makapagtrabaho. Siyakmat ti mga iwan kada kayo. Nagsapa ka mat arumwar ita, Apo. Ado ti maaramin iti pagtrabaho kita, Lola. Kung gayam, nangidulinan nyo iti uniform ko. Awan mo tan iti cabinet ko. Aday jerwar, Apo. Mabiit laang taplansya, Siya kon, Lola. Ituloy yu ket iti maturog, tanasapa pa'y mat. Siya kon, Apo. Tapno adda oras mo amangan. Tapno di ka mabisinan iti trabaho. Agyaman ak nga ron, Lola. Aguyik kayo matan. Mani ka titirik na yo. Ay, awan da ito, Apo. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Amangan mo't no darik-rik na nyo kat di yuli ibagbaga. Okay, aklang, Apo. Di nakpakadanagan. Mabiit laang taalaag ti uniform mo itirwar. Ada ako, Lola. Eh, nakaturog mo't gayam niti sofa ni Lola. Agore ka. Apaya kasta tilangan ni Lola ang nakaturog. Lola? Lola? Saan samot tinagang angas ni Lola? Lola? Lola! Hello, Joshua anak ko. Nakaawag kamay. Awanan ni Lola, tatang. Natayan. Aniya, kasano ana pasamak na ita? Nasang patak ang nakasalungay ngay dito balay. Aniya. Sige, umayak lita, itamot laeng. Bye. Sino timawag, Pedring? Di ka dinalaing nga anak mo. Anya timbaganakan ka. Dimawat manan iti kwarta. Saan na kwarta tigapuna no apay ngay mawag ni Joshua? Mapanak iti ayanda itamot laeng. Anya? Sa dino tinapanan ni tatang nanang. Apay nga awan diti balay. Napan iti ayan ti inatim mo na nga asawa na. Apay anapan ijay nanang. Natay ti inaday di mo na nga asawa na. Anya? Akat, apay nga rin nakasta ti Jaryo. Masurunak. Iti anya kumaaga po ang mapanpay laang ijay. Ay, nanang, syempre, ada nagkadwaan da. Ti ko na ni tatang kanyak. Nasaya at ti inaday di Auntie Cecil kan kwa na edi si bibiyag pay. Awan bibiyang ko kadagitatat tao. Nanang, di kay kumagbalin aman naging bubukod. Ingkalay sana kayo lang arudan ni tatang. Ay uray pay. Di ka agsaw iti kasta. Tawad amom, Isabel.
Itatanay tabunan ni Lolam. Anya ti plano, manak? Agnaid kakadipay ditoy? Diyan mo, tatang. Amangan no kayat mo ti agnaid di balay? Awanan kaduam ditoy. Amangan no ad-ada ang mailiw ka ken Lolam no ditoy ti pagnaadam. Mabayinak kan antimay tatang. Di ka madaragan. Siya ti makaamong agpalawag ken kuana. Sigurado nga damay bagana. Nakababain no ipilit ko ti bagik. Awan rumbe nga pagbain na manak ko. Nasaysaya at no ijibalay ti pagnaedam. Tapno makaduwa ka met No ngay iso ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan ka ni ante. Di na ngamin kayat nga agnaedak idi ijibalayo tatang. Sabali itan anak ko. Nala, aging pakikakit din. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Dakkel tinagbaliwan ti balayo, tatang. Nanayunan ti kwarto na. Wen, anak. Nagtinulungan may kanya antim amin na ito'y. Oh, na ito'y ti agbalin na silid mo, anak ko. Agyaman anak, tatang. Adda pa yung silid ko iti balayo kanante. Wen ata, anak ka may. Ano sampay ti silid mo, ha? Amo ka nalawlawa ti silid mo iti balay day di Lolam. Tinapateg, adda pagturuga kan makadwa kayo pa'y datang. Sipod nagkalay sa kayo kan antimayta. Saan kayon anak kadwa? Day di Lola akanayon ti kadkadwak. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno makabawi ak kadagit nagkurangaken ka, anak ko. Ay na, no apay mat ngamin a pinagnaed na paylaeng ti anak day ti Cecil dito'y palaya. Makapasuron at talaga. Ay, apayin ba kahit? Apay nagdabdabog ka? Agtal na ka, Pedring. Napudot ti ulok. Anya manan ti pagpupunutan ti ulom aya. Agraman plato, mairaman iti unget mo. Apay aya? Kasano? Pinagnaed mo paylaeng tinalaing nga anak mo dito'y balay. Nasakit ti matak a makakit-kita kan kuana no amumlaeng. Awan matmatay nga aramidan ni Joshua kan ka. Isuupay ket di apapakpakan dito'y. Nagngina lang arod aminen ang magatang ita panawon. Di ka ka di madanagan. Tandamot na talgad at trabaho ti anak ko. Basta masuronak. Maipalagip ngamin kanyak ti imo ng asawam no makitkitak ti anak yo. Nabayagan anatay day di Cecil. Di mo kuman iraman jay nabayagan at di maga. Basta masuronak. Masursurunak, Pedring. Nanang, apay ka di akasta kayo. Di kay katagyaman tananayunan tayon dito'y balay. Kasano ajak masuron? Kat ni tatang mula ang tinagdesisyon. Di namat dinamag no kayat ko wano saan. Nasaysaya at matlaang no agnaad ni Manong Joshua dito'y balay. Tapno adda tayo akadwana. Katkatay laang day di lola na. Kaasimot magmaymay sa langit di balayda. Saan tayo akasapulan ti presensya na iti dayto abalay? Isu nga rudag kasapulan iti presensya tayo kadatatang nanang. Isu dag kasapulan iti pamilya pagkamangan. Diyo ka di maawatan dayta. Adula amin mo't nga bagbagam Isabel. Ipamay samket di ti atensyon mo iti panagadal mo. Nanang diyo kumayimot ti presensya ni tatang kankwana. Taama namot ni tatang. Nakaidasara kon iti pangaldawan tayo. Ayabam tinalaing nga anak mo tamangan tayon. Joshua anak, umay ka tamangal daw tayon. Huwag tatang, mabit lang, tayo lupas ko tira ramida. Right. Timakder kamot bakit? Papanam ngay. Kunak man lumangal daw tayon. Iti salas laengan ti panganak. Alaek ti kanak ijay. Sa anak akomportable dito'y lamisaan. Nasaysaya at no agsasango tayo amangan, bakit? Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo si Kapedring. Si kalata kanayunan ti masursurot iti daytoy abalay. Grabe ka mo't. Ay, anyan ti kasta nga ugali ti asawak.
Nay, nakapasyar ka mo't Mayta. Kumusta ka mo't ngay? Kastilat ta, amare. Napintas kan sexy latta. Uray mais-stress. Anya kumamot ti pa ka-stressam kat dakkel mo't ni Isabel nga anak mo. Nilakay ko, amare. Pinagnaud nakit din jay anak na ijay balay. Di na pa'y sinaludsod no kayat ko wano saan. Ay masurunak amang kitkita kan kwa na ijay balay. Isugayam day jay tay anak na itiim mo na nga asawa na. Tay natayag kan gwapo ang nakita kiti paraangan nyo idi na minsan. Gwapo ayamot na ijay, mare. Katun mo't, kasla artista tilangan ha. Wen no adayo. Ha? Tatang, ada ipapaabang da abalay iti asidag. Boarding house. Kayat ko mga abangan. Di mo ka ni kayat ti agnaid dito'y anak ko? Kanayo nan ti panagsubangyo kan ni Auntie Mayta, gapo kanyak. Diyak kayat asyak ti pagtaunan ti sanyo apag kinaawatan kan ni Auntie, tatang. Kas gaya talaga ni Antem. Makaunget no kontraek ti kayat na. Di kay madanakan, tatang. Maawatak mat ni Auntie. Sa maysa, kabaalak ti agbukod, dadamat na talga na trabaho. Ngala. Baka mo ka nga ron no kasta ti pangedeng mo, anak ko. Ne, adda ka mo't gaya man, anak ko. Wala nang. Ngam, agmay-may sa kayon samot diti balay. Napananda tatang kan Joshua. Intulod ni tatang mo ni Joshua iti boarding house apag-akaran na. No kasta. Talaga pinatuloy na ti panagabang na. Wen, anak ko. Isumot la na ragsak kayo manan Siyempre, awanan ti pa ka-stress Ay, di kay lamaasyan kini Manong Joshua. Kasapulan na ti presensya ni tatang. Ngamiyimot yupay. Ay, di kay ka di makonsensya. Yad adayuyo ti tunggal may sa kadakwada. Diyak kayat nga adda ka inagaw ta iti atensyon ni tatang mo. Period. Umayak manen, Mariconi. Nay, si kamot gayam mare. Sumrak ka Agyaban ako, Mare. Nay, mayat sa ti aldaw mo ita Wen, taawanan ti pa ka-stress ak, Mare. Awanan ni Joshua ijay balay mi. Ni, napanan nang hay. Imakaroon iti pagabangan na abalay. Naimbag nga ron, tanang rik na ti loko. Ay unay kan ayamare. Apay aya kaguram launay ti putot ti asawam iti mo na nga asawa na. Kat madlaw mo anasaya at atao day dya abaro. Namin ado nga minan ang nakaluganak kat nakaistoryak. Nadayaw mo't nga agsasaon. Nasayaat, no nasayaat. Anya ko maita. Basta ti kapatgan kanya. Kat addan peace of mind ko. Ne, apay anak ka formal dress ka, Isabel. Adda papanan mi kadagiti ka eskwelaak nanang. Early celebration ti pa nagturpos mi iti mabiit. Amo ka din ni tatang mo ti may papan iti day taabanag. Nagpakada kitayan nanang. Si kalangan ti pagpakadaak. Anya nga oras ti panagawid mo nga eh. Ay, jak pa'y sigurado nanang. Awagan kayong tulaangan Mapagtalkan ka di mo lang dagiti kakadwa manak ko. Wen nanang. Malangarod. Palubusan ka ngam agan-anad ka ijay Di mo liplipatan ti umawag. Tengat rabiin. Ngam di mo ila umawagan jay anak ta. Abangan no di na pa'y nakadanon, bakit? Imposible mo't Anya nga oras nagrubwat da itay malam. Padasaman nga awagan. Di mo nga rod sumungbat. Agraman text ko di na matreplyan. Ay, makapadanag mo't day nga anak ta. Nay, anda umawawag bakit? Ni Isabel Samuton na ita. Ni Jenny mo't akaanak ak da ito'y. Hello, Jenny. Hello, auntie. Nadamagyo ka din tinapasamak ka da Isabel? Napasamak nga. Nadisgrasya tinagluganan da. Intaray da ida ida hospital ka dagiti kakadwa na. Anya.
No amok lakas to'y ti mapasamak. Tiyak ko ba pinalubusan ti anak ta si Murot kadagiti ka eskwelaan na. Di mo pa basulan ti bagim, bakit? Di tayo nagayatan ti kastya na pasamak. Anya ti ko na ti doktor itay. Masapul ka no ang maopiraan ti anak ta iti kabita na panawain. No kasta, dakilagatan ti kasapulan tayo lakay. Di ka madanagan. Aramidak ti amin nakabalak para iti anak ta. May remedyo ti kwarta. Kumusta ni Isabel, tatang? Masapul na maopiraan iti kabita na panawain. Sa nakaro ti donor ang nasagrap na. Dakalagatan ti kasapulan mi ita, anak ko. Kaya't ko ti tumulong iti kabsat ko, tatang. Ibagayo lang numano agatan ti kasapulan nyo. Ada paggasgastusam, anak. Kasano nga roden ti balay nga ipatpatak dermaw. Itantan ko pa'y lang, tatang. Unaan tayo ti kabsat ko. Agtitinulong tayo, tapno agimbag ti kabsat ko. Manted ni Joshua iti kwarta apag paopera ti kabsat na, bakit? Anya, agyaman naimbag laeng ang daada ni Joshua nga anak mo. Si dadaan lata tumulong iti kapsat na. Nasingpet ni Joshua, kan maasyan launay iti kabsat na. Isabela nako, Nanang, agyaman ta nakariing ka na nako. Itay pa'y nga urayan mi ti panagriing mo, anak ko. Nakaring matgaya man ti anak ta, bakit? Kaririing nalaunay lakay. Ay, agyamanak, Diyos ko. Agyamanak, di mo binaybayan ti anak ko. pasensya kayon. No pinagdanag kayo, tatang. Nanang, Di mo pampanunutin, may papanitiday ta abanag, anak. Aginanakakit di, tapno agsubli adagos ti pigsam, anak ko. Agpaimbag ka. Juan, tatang. Agyaman na kiti tulong mo, manong. Dakkel ti utang ko anay bag-anakam kan ka. Ngam di ka madanagan. Tano agimbagak, agbayad aktukan ka. Awan na nyaman na, Isabel, ading ko. Ngam awan utang mo kanyak. Iso nga awan rumba nga bayadam kanyak. Sa anak nagsingsingir. Manong, Bay amon na jay, tatulong kun ken kaakapsat ko. Sana balay tati kwarta, masukatan. agyaman na ka talaga kan ka, manong. Tauray dakas ti trato ni nanang kan ka, idi. Di ka nagduwa-duwaan ng tulong kada kami. Nagsaya at kaakapsat. Sapay la kumata saan pa'y analadaw ti amin, Joshua. Sapay la kumata mapakawan na. Siyak tinangya dayo iti amam kan ka. Pakawanan na kuma, anak ko. Nabayagan na napakawan kayo, auntie. Maawatak, no saan kaya komportable ang makakitkita kanyak. Agyaman nak ta maawatan nak. Ngam na amiris kun ti bidot ko. Kat ikarik amanipod ita. Ibilang kamatan kaspud no nga anak ko. Sapay kumata ibilang nakmat kaspud no nga inam. Awan pari ko titiday tante. Di ka madanagan. Inutan mi abayadan ti kwartam. Utang mi dayjay kan ka. Saan, auntie? Tulong ko dahil kada kayo. Amog ti kasasadyo. Kan may saan pa yan nakapagturpos ni Isabel? Ado pa iti paggastusan nyo. Ay hun, napagsaritaan min iti amam daytoy. Numabalin, agsublikan ditoy. Agnaed ka manen ditoy, anak ko. Tapno makapagden na kayo manen iti amam baro. Kat makabawi akmet kan ka. Iti madi nga impakpakitak iti kalabas kan ka. Sige, ante, kayat ko. Tanabayagan nga inararapaap ko ang makaduak manan ti amak.